Exodus 1 evesini lika-2. Ngizoqala lapha kuverse 4. Udadewabo wayemi kudana ukuze azi ukuthi kuyakwenzakala ini kuye. Kwase kwehla indodakazi kaFaro ayogeza emfuleni namantombazana ayo ahamba eceleni komfula. Ibona ibhokisi emhlangeni yathuma intombazana ukulilanda. Yalivula yabona umntwana, bheka kwakungumfana, wakhala, yamhawukela, yathi lona wabantwana bamaHebheru. Udadewabo wayesethi kuyo indodakazi kaFaro, ngihambe ngikubuyizele umzanyana kuwo amaHebheru ukuba amncelise ingane na. Indodakazi yaFaro yathi kuye, hamba. Yasuka intombazane yabiza unina wengane. Sanibonani emakhaya, ngiyanibingelela ngegama lenkosi. Amen. Sisahlangene bomama bami besifazane kungolosine, sihlangene namhlanje. Sisabonga inkosi ukusigcina kule simo noma sinje sisakhuleka bomama bami, singakuphezi ukukhuleka. Isimo lesi sizondlula, kungakho simele ukuthi sibhince ekhalweni, sikhuleka kakhulu ukuthi kundlule, size nabanye ukuthi siba lift ukuthi bangapheleli amandla endleleni, sikhona ukukhuleka isimo sindlule. Sisasesihlokweni sethu owesifazane noNkulunkulu. Sizwile eqaleni, sifundile ukuthi wakhiwa kanjani wesifazane, safunda ngabosara, safunda nangoRebeka, lapho uRebeka aye wangena phakathi kwabantwana bakhe, nokuthi kubusiso esewu kwabusiso uJakobo. uJakobo abusiso abanesizwe esikhulu saka-Israyeli, bekabusiswe vele ukuthi uzoba nesizwe. Lapho sebasuka bayohlala emzaneni waseGibhite. Mabafika eGibhite lapho uNkulunkulu unamandla. uNkulunkulu wonke umuntu osemhlabeni unepurpose ukuthi why usemhlabeni, ukwenzele something. Ungathi mina anginanto engiyenzayo emhlabeni. uNkulunkulu wonke umuntu unepurpose ukuthi wayiphile emhlabeni. Siyazi ukuthi mabafika lapha eGibhite bayahlala lapho, inkosi yakhona iyabona kuba nenkosi enhle, iyabona ukuthi ama-Israyeli manengi, ngokuthi uNkulunkulu ukhumbula ukuthi lesizwe bekasibusisile from ekuqaleni ukuthi kuyoba isizwe lesi ezizokhula sidlondlobale. Siyakhula isizwe saka-Israyeli. Mabafika lapha eGibhite inkosi yakhona iyabona ukuthi ama-Israyeli la abamanengi, uyacabanga ukuthi ngelinye ilanga izothi makuba nempi bahlasele labantu. So uhlala phansi uyacabanga ukuthi singenza njani ukuthi lesizwe singakhuli. Makasuka lapho uya kubabelethisi bamaHebheru khona lapha eGibhite. Uya kumabelethisi, ufika kubo uthola ababelethisi abayi-2. Igama lawo uyi-1 bokuShifari, omunye kuPowa. Abayi-2 lababelethisi. Uyabatshela ukuthi uma umuHebheru eza azala umntwana womfana, nimbulali, kepha uma kuyintombazana nimyekele. Yebo, bayamamela ngokuthi inkosi seyikhulumile, ngokuthi amaHebherukazi bewamsaba uNkulunkulu, bewamazi uNkulunkulu, bewazi nomthetho ukuthi akumelanga sibulale. Bayavuma enkosini. Emva kwesikhathi abantwana bayazalwa, bayagcwala. Uyamangala lenkosi, uyabona ukuthi kuseyenzeka musi abantwana basabhizi bayagcwala ezweni lami. Uyabuyela futhi kulababelethisi, uyafika futhi uyababuza ukuthi kungani ningangilalelanga, kungani nenza ukuthi ningangilaleli. Bathi ngani inkosi? Ngithe nibulale abafana mabazalwa. AbaHebherukazi ngokuthi yazi uNkulunkulu wababusisa ekuqaleni, wabapha nomqondo, bayamphendula bathi, Nkosi, amaHebherukazi
anamandla kakhulu ithi masesifika kuwo sithole sebabelethile sibathole ukuthi abantwana sebekhona asikhona ukuba akasikhona ukuba nalawo amandla ukuthi singabacisha ngokuthi sifika sekwenzekile indaba awuzubhlungu inkosi athi abafana bonke ngicela ukuthi abafana bonke baphoselwe emfuleni wamanzi emfuleni bokune Nile River lapho emfuleni baminzi kepha amantombazana wona asindiswe hayi kuyalaleleka inkosi mayikhulumile inkosi ikhulumile kuyaqhubeka ngokuthi siyazi abaHebrukazi bebamsaba uNkulunkulu bebamazi uNkulunkulu ayehlisela umusa phezulu kwabo uNkulunkulu ababusisa ngisho nasezindlini zabo ababusiseka kakhulu isikhathi sesiyahamba umHebrukazi omunye egama lakhe linguJakobede uyakhulelwa lapho makakhulelwa isikhathi siyafika sokuthi azale makazala uthola ukuthi uzala umfana khumbulani uthe akafuni abafana abaphili makazala umfana umHebrukazi uyabona ukuthi sengithola ingane enumfana uyazi ukuthi inkosi mayingazi uyofa uyamthukusa 3 months yonke uyamthukusa after 3 months uyabona ukuthi angisakhoni nokumfihla lo angisakhoni nokuthi ngimfihle uyamthatha umakhela ibhokisi elinhle elinesivalo phezulu uyamakhela kahle ngomhlanga ufaka newaterproof ukuthi phasi lingangatholi amanzi ngokuthi uyazi ukuthi uyombeka emfuleni uyalithatha lelo bhokisi uyolibeka emfuleni ngokuthi bekanumntwana wentomazana wakhe uyafuna ukugada umfowabo uyahamba uma phambi kwebhokisi lisemfuleni lilapha emfuleni yena umile ngaphandle komfula ugadile ufuna ukubona ukuthi ubani oyayo azokhona ukuyobikela unina phela ukuthi kwenzakalani ngomntwana makasahleli lapho umntwana agadile kuvela indodakazi yakaFaro indodakazi yenkosi yavela mayivela indodakazi yenkosi ibona ibhokisi elinhle ithuma lamantombazana angithi siyazi ukuthi amadodakazi ama princess ahamba kumele kube nabantu ababagadile uthuma enye yamantombazana ukuthi iyombukela lapha eboxini ukuthi kunani iyezi yentombazana yamkhombisa makavula ibox uhlangabezana nomntwana makathi uyambuka umntwana uyakhala niyazi nana bomama ukuthi umntana nje makabona amehlo womama nje ufisa nje ukuthi mama ngiguge mama ngiphathe uyakhala umntwana kuyafika kwindodakazi yakaFaro ubhlungu lobo ubumama lobo khumbulane ngathi sabusisa ukuthi sibomama bezizwe so buyafika ubumadahuti lobo ngebe komunye umfazi wesifazana I think bekayo gijima ayotshela ubabake ukuthi ngithole umntana wamaHebrew kepha akayenzanga njalo uyamthatha uyamguga kusondela le ntombazane beyigadile ukuthi kuzoyenzekani ngomfo wabo uyasondela makasondela khona sizwa ukuthi igama lakhe uMiriam makasondela uyafika uyambuzisa ukuthi awufuni ngiyokufunela umHebrukazi azokuncelisela yena na athi hamba uyongifunela yena uyahamba vele ulanda umama wakhe ngithi uyazi ukuthi vele bekagada umfo wabo ulanda umama wakhe uyambiza ukuthi azoncelisa umntwana uyakhula lapho uyakhula izimanga zikaNkulunkulu usibona ukuthi uNkulunkulu amandla wakhe makhulu kangakanani ngokuthi uNkulunkulu bekane purpose for lo mfana lo so kungakho amenzele abantu ukuthi bamprotect la ayakhona ukuthi angafi siyabona ukuthi uyambiza umama wakhe uyambiza uyakhula umfana ukhula kahle makakhula kahle le ndodakazi ekugcineni athi lo mntana lo umqamba igama athi ngizomqamba igama lokuthi unguMoses uMoses usokuthini ushokuthi ngimkhiphe emanzini ngokuthi vele wamthola emanzini wamkhipha emanzini so nathi
asifundeni ukuthi sibomama sibe sifazane, asifundeni ukuthi sibambisane. Umanyano loyo ufunekayo ukuthi kukho ezimene ezinzima, ezimene ezinhle sibambisana ngakho konke, sibe umanyano ngokuthi uma sibambisene siyaphumelela kuningi. Siyabona ukuthi okuningi masibambisene iyalunga indaba yami. So masifundeni ukuthi okuningi sibambisane ukuthi uNkulunkulu naye uzothela umusa phakathi kwethu ngokuthi sabusiswe ekuqaleni thina nje abesifazane yithe sisusa lezo zibusiso kuNkulunkulu thina sabusiswa. So sengathi singafunda ukuthi sibambisane ngokuthi mangifunda la ngiyezwa ukuthi ekuqaleni abesifazane laba ababili ababelethisi babambisana azange balalele inkosi kepha balalela uNkulunkulu. Kwaza owesifazane makasa akhulelwe bekazi ukuthi umntana wakhe uzobulawa kepha abanaleso sibindi ukuthi yazi umama munye nomunye umntana wakhe uyamprotecta noma kanjani. Siyazi ukuthi ungenza anything ukuprotect umntwana wakho. Siyambona nodade wabo naye yazi wesifazana uba nesibindi ugadile lapha bekangathuki nokuthi induna zizafika zithi ufuna nemfuleni kepha ugadile. Sibona nendodakazi yakafaro uNkulunkulu uyehlisela umusa kuyo noma sekatholile ukuthi umntana wabaHebheru kepha zange ayotsheliwa bakhe ukuthi baba nangu umbulale kepha waba nozwelo. Kwafika leyo nto le yayo ukuthi yazi ngumama, ngiyazi ipain yomama, ngiyazi umama khumbulani eqalani ngathi umama umuntu omunye onenhliziyo ende, umuntu omunye onesandla esinye sisoft and then sisoft but sistrong ngaphakathi. So ngibona ubu strong balabantu ukubambisana kwalabantu ukuthi uNkulunkulu ubasebenzisile ukuthi ekugcineni ba protect uMoses ngokuthi bekanenhloso ngaye ukhonile ukukhipha isizwe sase Israel asikhipha ezweni laseGibhite alisa esizweni lapho bekathembise ukuthi uzosisa khona. So sengathi nathi boma ekhaya singafunda ukuthi sibambisane ngakho konke. Singenza izinto eziningi, singavula amabhizinisi, even the ministries singayivula inkonzo. Sibomama siyazi ukuthi masithathe ingqondo zethu sizibeke phakathi sithi lento siyayifuna ukuyenza siyayenza. Kepha eqaleni singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu purpose yethu yasemhlabeni ukuthi naye azosibusiza ukuthi sizosiza emhlabeni. Mangibheka lencwadi ikhuluma ukuthi konke labasifazane bayasizana kepha ekugcineni kuvela uMosi lo okhiphe isizwe sa-Israel eGibhite ngokuthi bebasizana labo mama. Nathi bomama ngiyanicela kakhulu sengathi singasizana, ingathi noma somsizile omunye umama uhlekise ngaye, msize ngokuphuma ngaphakathi kwenhliziyo yakho. Masibambameni sibomama senzeni okufuna uNkulunkulu, sisizaneni. Yi-purpose yethu ngokuthi wathi wesifazane uzele emhlabeni ukuthi azoba umsizi, senze izinto ezifuna uNkulunkulu, singaphuma endleleni. Ukusizana kwethu kuzosiphumelelisa, sizoyenza siyenze noma ngibona ukuthi khona manje kunebusiness maski siyazi ukuthi yiyo egcwele kakhulu and abasifazana yibo abathungayo kakhulu. Masisizaneni, ungathi mangihlala nowesifazane estradeni esisodwa ngiyazi ukuthi uyathunga kepha mina ngithi ngeke ngithenga umaski kuye, ngicolele ukuyothenga umaski erenkeni or phandle le. Masisizaneni sibomama, masiliftaneni ukuthi sikhona ukuya phezulu, masingacindezelaneni. Utholo sowucindezela omunye awufuna ukumbona aphumelele, awufuna ukumbona ufuna wena uphumelele uwedwa, angeke ukhona uwedwa. Abantu ukusizana, sengathi umanyano ungahlala usibambe njalo namanje ngokukhuleka. I think sikhuleka ngokumanyana, siyabambisana ekukhulekeni ukuthi lesi sifo sindlule. Kungakho ngithi ukubambisana ukuyenza izinto sisonke yiko kusiphayo amandla kakhulu. Singakhohlwa ukuthi sizele emhlabeni kuzosiza, kepha nathi masizinakeleni, masibambaneni sibomama, sisizeni omunye komunye, singabi
kungabi nomona komunye nomunye. Inkosi inamandla izosiza, umusa bakaNkulunkulu uzohlela phambi kwethu and uzosipha nama ideas ukuthi mawufuna ukuphumelela ungenza okunye. Uyazi ukuthi mangifuna ukuphumelela nga-approach abani uthola ukuthi kunzima uku-approach loyo muntu, akangeneki sophezulu kakhulu. Kepha umusa esiucelayo ukuthi masizameni ukuyehlela ngezantsi ukuthi nalaba abafisayo ababonelayo ukuthi ngiyafisa ukufika lapha phambili kungabi lukhuni ukuthi bafike kithi, kepha sibambaneni cela uNkulunkulu asipha amandla ngemihla yonke. Ngiyabonga abomama sengathi ningaba nelanga elimnandi emakhaya. Inkosi inibusise, inkosi inipha amandla, iCovid-19 izophela and konke ngegama lika Jesu. Uma sikhuleka simanyene, uma sikhuleka sibambene, ngiyacela ukuthi niyazi ukuthi omunye kumele sisizane sibomama, singa-oppressani, unga-oppress omunye umama. Ngiyabonga nabo bonke abasitshelayo ukuthi siyabonga Mama Mthembu, uqhubeke usifundise. Sengathi inkosi ngasipha amandla kubo bonke laba abasibukelayo, sengathi inkosi nganipha umusa. Ngiyanithanda nonke emakhaya, inkosi ibe nani. Ngiyabonga, amen.